Inamba isense kuphela uma ungumlandeli wale channel. Inamba isense kuphela ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. Futhi uma uyisense le namba ungangibuzi igama, ungayisense ku-WhatsApp, ungayisense ama-SMS. Uma uthumela ama-SMS izami nawo ama-SMS. Uthi nawe sefuna ngiphendule i-SMS. Yabo. Nabo so ngiyacela ngakwethu. Sibheka la iphupho lika Nompumelelo Mbatha khona la ku-comment section ku-YouTube uthi-ke sawubona ukuphupha wenza iladi kushoni. Yinto yena enenkinga yokungabekeleli, unesifo sokungabekeleli yabo umkhuhlane umphethe. Sizoliphendula iphupho kuba senzela nje nabanye abantu abayiseka i-channel abayilandela i-channel babe nalo lwazi yabo. So uma ekhuluma ngeladi ngiyacabanga ukukhuluma ngeladi leli elenziwayo abanye abalenza mhlawumbe emakhaya, abanye abalenza mhlawumbe entabeni, abanye balenza ehlane, abanye balenza ngaphi emfuleni, abanye balenza emigedeni, emihumeni. Iladi-ke kuba yilokhu osuke ukwenza singathethe njengokudla osuke ukwenzela iy'dalo zakho, ngabe umuntu onedlozi ukwenzela mhlawumbe lawo madlozi leyo mimoya yokwembethe, noma umuntu nje osuke wenzela amathongo akho bese kuncika ukuthi ulenzela kuphi. Abanye bayenzela emfuleni iladi lokho kudla lokho nalezi osuke kuhlanganiswa nje osuke kuhlanganiswa ngakhona, noma ayikwenzele entabeni noma kwenzele ekhaya emsamo njalo njalo. Abanye bakwenzela indumba imali indumba enesigodla kwenzela esigodleni yabo njalo njalo. So uyilokho ngicela uzama ukuveza into leyo ngoba angicabanga ukuthi usho kunye ngaphezulu lokho. So asikhulume ngeladi leli elenziwa abantu bemimoya noma abantu sobenzela nje iy'thalo zabo ukuthi kudla osuke ukwenza ukumisa kuphi ko-altar or emsamo yabo. So number one, kungenzeka la iladi leli asithi asesithi before singene kwiphupho sithi iladi kungenzeka ngesikhathi ubona ulenza ukukhombisa ukuthi wena ufuna ulenze kanjani, ufuna ulenzele kuphi, kusho ukuthi izobe lapha iphusheni, uzobona iphusheni. Uma ukuthi ubone ulenza ulenzele kuphi, uhamba ulenzele lapha emfuleni, uma kade ulenzele endlini esigodlweni kusho ukuthi kufanele lapho ulenzele kuphi esigodlweni. Uma ukuthi ulibone iladi lisentabeni kusho ukuthi iladi lakho wena ufuna ulenzele kuphi entabeni. Kungenzeka iphupho livele nje ukukhomba ukuthi le lanto kade uhlela ukulenza wena lenzele endaweni eso ngoba ngeza vele uyalenza uhlela ukwenza iladi. Sesithi-ke number one, uma kwenzeka lapho phela iladi singathi sinekuwuphawula uhluma olubona nje iladi olungasho ukuthi kungenzeka kulindelekile ukuthi usale lenziwa maduze leli ladi ulenzele la ulibone khona lenzeka noma lenziwe noma kade la ulenza khona wena. 2, ukuphupha iladi kuwuphawu oluhle uma ulenza, lungasho ukuthi empeleni kufuneka ungasachithi isikhathi ulenze ngoba-ke kudingeka ukuthi-ke ulenze kungekudala. 3, kungasithi thina uma uphupha iladi kuwuphawu oluhle futhi uma utshelwa ukuthi lenze ngoba lokhu kusho ukuthi empeleni kumele uwulandele lo myalelo noma ukulandele lokhu okutsheliwe ulenze masinyane ngendlela otshelwe ngayo futhi. 4, uma uphupha futhi iladi kuwuphawu oluhle nje uma omunye elenza kungenzeka lukhomba ukuthi lowa muntu noma-ke wena unesikweletu sokuthi ulenze liyadingeka. Kusho ukuthi lento uma ubona lo muntu elenza kungenzeka kufuneka lenziwe yilowa muntu noma ikakhulu esemakhulu ukuthi lowo muntu awumazi. Kusho ukuthi kungenzeka likhuluma nawe lekho ukuthi wena kulindele ukuthi lenza yini le ladi liyafuneka. Sithi-ke number 5, uma uphupha futhi iladi kuwuphawu esingathatha njengoluhle uma ukuthi ubona ini lidliwa bese lidliwa odliwa abanye abantu kuhle-ke. Lokhu kungasho ukuthi kudingeka ukuthi ulenze uma ukuthi awukase walenza noma kuma ukuthi wena usanda kulenza esikhathini esedlule sobona ngathi kukhona abantu abalidlayo noma wena uyalidla leli ladi udla lezi zinyane ezilapha kulela kusho ukuthi lamukelekile leli ladi okade ulenzile kulesikhathi esedlule idalo zelamukele lelo ladi lelo yabona okade ulenzile. Uma ukuthi ubona abantu sebayitika ngalo lela noma wena uyitika ngalo yabo siyabonga kakhulu futhi lolo kusho ukuthi lihambe kahle laba impumelelo ladi. Sebenzisa ke le namba ukupha umlandeli channel khona